مەسەلا دوو کوڕان مەتتا 21. من چ دەفکرن دوو کوڕێ مرۆڤێکی هەبوون ئەو چوو بایە پێشی و ژێرە گوت لاوت ئیرۆ هەرە دەناو ڕەزدە بخەبەتە وی گوت ئەز ناچم لێ پاچێ پۆشمان بوو و چوو ئیجار باv چوو با کوڕێ خۆیێ دین و عینی تشت ژێرە گوت ویژی بەرسفدا و گوت باشە ئەزێ هەرم باوە لێ ئەو نەچوو ji herdûyan kîjanî bi daxwaza bavê xwe kir wan bersivda û got yê pêşî îsa ji wan re got bi rastî ez ji we re dibêjim bacgir û fahîşe jî wê beriya we bikevin padîşahiya Xwedê çimkî Yuhena hat goriya rastnîşanî we bide we ji wî bawer nekir lê bacgir û fahîşeyên jê bawer kir piştî gowa ew dît jî hûn poşman nebûn bû ji wî bawer bikin. Pirtûka pîroz, Encîl, Slav û Rêz xweşik û birayên hêja.